Kemm ġbart għall-annimali di tasqalija? Tasqalija ġbart 48,000 u qassamthom 23 animal sanctuaries, including 2 in Sicily. 23 animal sanctuaries. All right. U issa li ħatamel di l-ajmen xinu lan? Sparajt numru kbir għas sempliċi raġuni għad batija li ħanaddi minna il-5 ajmen irrida xaħġa kbira. Jien fil-fadġa postjajt post li nixtieqa di n-nies jitrattawa bħala l-Istrina tal-Annimali. Sawa. Ġifieri qed nispara 100,000. 100,000 ara kemm ħajbenefikaw santwarji, flus, ikel, mediċini. Jiena naf kemm għandhom problemi għax daw literally they run from donations, jirranjaw bid-donations. Bħalissa s-santwarji qegħdin full, kollha full. Qed problema kbira ta' backdoor breeding qed jispiċċaw bil-puppies. Backdoor breeding x'inhu? Backdoor breeding, per eżempju, jien naf, inti għandek ġiex pitbulls taqbad tibridjhom bla doċċ. Tqassam tbieħhom lin-nies, in-nies jindunaw li kelb ta' ċertu saħħa qed ikollok il-problemi d-darbihom, jmorru jitfawhom just sanctuaries, klieb mhux neutered puppies, just sanctuaries, illum is-sanctuaries full u qed jirrifjutaw, ħajspiċċaw jirrifjutaw dħul ġdid. Ovvjament għandhom l-ispejjeż tagħhom, kontijiet, vets, problemi kbar.